mau liatin mah Tuhan ala asirat hodong nurham natotong paklalok kami si ganu pari langsung dia ada Tuhan si panganon naradi di julu nami bae magugune baru di daging dopa matang nami di bagasan anak Yesus Kristus nami martanya kami tuh amin. Oke hamuna mga mahita tak sasama jo idahan nasi bebek bayar kamu nih dak kape hurip rak bebek kape manuk go lupa ubah alai nunga tapasa bete Tuhani disyukuran mah hamuna iluna bui terbaik kami mulak siap perkerjuan dan sempat bahai mangalop pabe hamuna. Oke hamuna nunga sabi mangan oras mali tasaluhuna horas mali hamu horas suala gogo